abashuma ejagane tunabetera abashuma ejo ejo mwasimbere mugorra ebyo na video hizo bari anyumwe bazi yo mukoti yo murukaho Janet Ninkunda yabira tabarize mukuru we Alan Mbabazi ngo amwimera ha mugabo gwishebo gwe kibanja aho chairman w'entebe yo kubanza yatahiro mushangogu atiyo nuko kugohereza mukoti ya LC2 nabwe omuriye cyenyumaho Ninkunda kizaja tati rone ndemere mbwenu tinguza kibanza echo mwe hatu nkoreki namjya ntatsota kukiguza no koraki kuterabe mwaguzire mutakukiguzana muziru rwaki yajata tubazingo cyapa ekibanza kirimo cyapa taruguza so nyoni ntekateka kozi yona mbwene ne takure gona niho buruko nojangu bakaha obusoborozi Ninkunda kana abagurize ukapata sasora roni ya banka argo munanga bakuru beka bakashara mungo aranahereze munyanyita kankonka ya yanga batyo barishatora kifuba hataka hwireho daciki 10 Ninkunda kana umuntu wafune kibanza cye iza yatima yebitoce bibiri gonga kuza kuteme bitoce shangara nimugorra yaje kwiremo ekiko manisanga no twabetura hano tumushaturiraho kandi ngo mukamoro natuyebo nabwanyuma aranahire ko tobora gwo bwishebo yabasigire nk'abana bwishente babira atarukumanyaho kandi ubwire butarukereza Ninkunda kibanja Bosco ariyaka ahife yekiyungu kake reru ekirasigare cyona nicya Arani munyanyabo ogu yakwasibwa Arani niwe arumureberera omuribyona nkoko buragwabire no bugamba ngo aranareberera munyanya aranagizire ngo akagure kibanje cyamuhire ekiyabire yamara mu myaka nk'etano namutwaroko namuhitaka yahingo rutoce akabaro na hansaho namujyantu mese rutoce butoshobora kubiryota namwongera hansi yahinge bihimba nawe yahatengure bitoce yataho n'umwana yargamwo mu yafuruka yazahandi yahasijiro omuntu tiyangira tumnyanya zo ryaha icyo kibanza bo cinkumire yakisijiro omukozo bakaryo mukozo batingumanya yagaruka yacongere kibanza yakisinga nkahi omubanka ebara mwajireyo ati Ninkunda yanangira ngutinda muhiritaka ninta kucetegereza nyo ekibanza kiyampire kuriya tinda kikirize wahurira ninyenda mugabo gwatato kuyasa atataka tusiga hanguto ahubwo nantwara nateko mu cyaro nyonge kibaja aranagarukire yahereza ko tendagano y'ekibanje kiyaguzuro mu senteze rerishente bakija kacitamwe mugorra aho yabira tari yasasura kasi bagitahona na icyapa cyayo kwatana njija abatura babire baryo mukoti kace baryo mukuru wa family kandi orishente bo Steven Muganza Misho ngunuwe kizubu iwe Steven okatunga uburago bamerenge okubaganise ibintu bya merenge n'abanyanya kora family hatereka mba Arani arete biri kukwataho na family yaba no Arani wabo inashire cyo kwataho okirete because ito omnozurisi we are capturing omnozurisi bakireba omuntu gitaho bituru kuyabo ntubadinga turachomu tubyohereza ibikwetemo so obamushamba kuzemugere mukora ki arusho mushija wambuze kibuzo eke yawe tingu bakweta wase unyoro banyeta muga Steven ninyenda kugereka muko kubutangambira you are not competent. I don't answer someone who doesn't own a name. So obanji ruringa kubi aba bana bakurira mu kono yitu ogutakubasa kutunde kibanza akaciha kuriya akakisya ruguto ogogwe kisabe byeye ngutakugamba nahurira ngo kiza washature kibanza warutshumya wagenda arana kabaruho arana umukantoreka ngo bwabeno mu kishatura arana kataruho ukabano shature cyuha chairman w'entebe ya kabiri kandi birayibembire mu cottage agambire Steven Muganza ko rwo mu kibanja cya Arane kiyamuguruze kandi Ninkunda na washabirwe kutwara ikibanja ecyamuhirwe Steven ayikiriza ngo ikibanza cye akakiguzoha akakiguzare Arane akaguze ikibanza cya Mbabazi hata kibanza cyo ntahire cyo mushiki akagira akakimuhereza ngwenu ekinko yeshengereza nyera twetegereze iki oburagwa bwana bugamba ngo aranayiza kureberera roha naza kureberera Ninkunda nata cyo namureberera ariyo nayine yindi bintu byayo nakwata bintu byishe ibyayo nagira ki namuhereza kuna abantu mwe mwenda turengaho kote garukire yazibara ba family butagaruka korekereza kakome cyombe ko Arani yayombe ciro mutawuni yitegero ngo ahabwo kubejo netutuye gasha kwa Mike atwakire